алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова Чалышам бешім дықыда қағабойле мәлімат. Юк машиналары Ақмесжит районы Қорчекойның сәкенлеріне кедерете. Жанкой районында чоқ квартиралы евлерінің сәкенлері 24 елдан берлік газсыз яшайлар. Полис хадимлеріне қызметі үшін яңы машиналар берілді. Бақчасарай районында ер ешілді елінің тіремеді барыны еқті. Қадын қызлар үшін Крым троллейбус насыл бақшыш hazırladı. Ақмесжитте халқара матбуат мерkezінде Москванен телекопыр кечті. Бүгінгі күнде ең актуал меселерден боры мемлекетінің əsas қанунына денішмелер көрсетіліп адар. Андрей Клеша санайсаға денішмелер көрсетіліп ақында тефселер азырлануы бойынша еш группаның рездеші тарифеттіке. Денішмелер көрсетілівінің мақсады акимет ве жымат арасында кейфетлі ве үзілмес қарышықлы бағыны темен етмектар. Бұл қайсы күн ұлажаға ақында давалы суалының жауабы да олды. Когда мы говорим об упоминании о Боге, в тексте поправок, там говорится именно о том, что предки передали нам идеалы и веру в Бога, это не говорит о том, что Россия отказывается от принципа светского государства. Атырлатамыз анайсаға денішмелерінің 24 сәйфесінің мемлекетіміздің президенті Мартының екісінде сеслендірді. Пайтақта кадр денішмелері Ақмесжит мемориеті елбасшысының муавилны оларақ Владимир Осипенко тайынленді. Бүгін оның намзетіні шыршырасының небеттекі сессиясында таздықладылар. Осипенко ичкі ве информацион саясет идарелігінде кураторлық етечек. Евелері бұйышны Александр Макар едаетті. Февральның 17-сінде о өз істегінен іштен бошалды. Будем исполнять задачи, поставленные руководством администрации. Будем максимально информировать граждан, симферопольцев о событиях, происходящих в администрации. Будем стараться понимать глубже и глубже потребности симферопольцев. Будем медиа максимально об этом стараться информировать. Такой план. Бұндан евелсі Осипенко Қияр шер мемориетінде чалышты. Ақмесжит районы Қорчекойның сәкендері юк машиналарының файл трафигіне шикайет етелер. Бұл себептен yollar көз өгінде дағыла. İnsanlar не ерге müracaat еттілер, нетіже бар ма? Меселе чезілемі yok ма? Cevaplarını Султанеси Такаева сорап білді. Шымды ағыр техника елдаки алны доғыртмаға тырыша. Бұл соқақтан күн юзлер же 40 тонналық машиналар кече. Бұл себептен Радуга адлы бақчыванлар ортақлығында шамата вет тоз туфан. ГОСТы для всех существуют. Должно быть ограждение нормальное, железное. Мы должны не бояться за своих детей, потому что когда они встречаются, грузовики эти, колесо машины заезжает на тротуар. Радуга адлы бақчыванлар ортақлығы Құрчи районының сынырларындан тыш ерлеші. Қасабадан яқын ерде екі карьер бар. Юк машиналар әм сурят, әм бақыт низамыны бозалар. Адамлар енді бір қач кере гежелері елны тосалар. Да, есть идея, значит, просить сейчас разрешение на установку ограничения высоты. Да, то бишь, чтобы 40-тонники здесь не ездили, а ездили по знакам 6-тонники, да, 6 тонн на ось. И мы, в принципе, будем довольны. Бутар елда балаларға мектепке бойыклерге есе ішке қатнамасы хафлы. Бойық машиналарының көпчеклері инсан бойындан зиядедір. Оларының тіркемелерін денче қыл сепіле. Сәкенлер қора ве фенерлер ерлештірілмесіні талап етелер. Юк машиналары ечен есе башқа ел тапылмақ керек. Они есть, эти пути, там просто надо немножечко эту дорогу им сделать и вложить какие-то деньги. Они эту дорогу уже и убили, и грязью она вся обросла, что пройти невозможно, все в пыли. Сәкенлерінің шикаетлеріні район мемориетінің елбашчысы біле. Дионис Алексанов карьерлер реберлерінен аңлашты ве олар вақыт низамыны бозмайып елны мұнтазам суретте тәртіпке кетірмеге чағырды. Этот вопрос тоже мы ограничили, что только до 8 часов согласовали совместно с жителями и собственниками карьеров. В дальнейшем взяли собственники карьеров, будут постоянно, регулярно ремонтировать ту дорогу, которой они ездят. Насыпная эта дорога. Құрчи қасабасында да бір меселе бар. Меркези Осипова соқағы бойы қалдырым yok. Яқын ерде есе мектеп ерлеші. Балалар yol четінден еріп евге қайталар. Здесь идет очень интенсивный поток грузового транспорта.
Соответственно, дети, которые выходят из этой школы, идут, вы видите, вот как, вот с краю дороги. Если идут 2 фуры, просто некуда деваться. Всего лишь 1 километр. Я думаю, что нужные люди нас услышат. Дионис Александров бу меселене шахсени заретіне алды. Обу суаль чезілмесі için уйгун идарелернен иш tutmağa söz berdi. Bundan gayrı epoсы yollar pasportizatsiyadan keçkenini haber et. Bu sene ise keyfiyetli ve hafsız yollar adlı milli leyha boyunca rayonda 70 sokak kapital derecede tamir edilecek. Sultan İstakayeva, San İbrahimov, Arsen Fukala, Millet için. Айпетри yolunda yer eşilivi terimedi varını ve kısmen yolunun kaplamasını bozdu. Bu aldıqlarda qar ermesinen bağlı. Şımdalak Bakçısıray rayonunda Kokos köyüne yakın yerde kazayı damarta kapatıldı. Dağının töpesine başka yoldan көтерілмек мүмкін, onun turistler teşkilatteler. Ama Krım Автодор idaresi tenbiyeli bu yol hafsız değil. Arabanın Aypetri platosuna tek Yalta tarafından yetip barmak mümkün. Bugün sabah Mescid Sudaq trassasında yük maşinası avdarıldı. Kaza yerinden video fragmentlerini bizge şatlar yolladı. Videoda yük maşinası o'z kabinası üstünde yatqаны көріне. Şatlar aytqanlarına göre davcı süratni birden eksiltkeni sebebinden buruluşqa kirib olmadı. Yol naqlet qazanın tafsilatlarını İçki işler vezirliginin xadimleri anıqlaylar. Jankoy rayonuna iş ziyaretinin Devlet Milletler Ara Komitetinin rehberligi yetip bardı. Yakın köylerde bulundular ve yerli sakinlerinin konuştular. Nasıl meseleler anık olğanı ve onların çözülüp yollar hakkında bizim Nevbetеков Хамас. Jankoy memuriyetinin binasında boş yer yok. Devlet Milletler Ara Komitetinin rehberliginden görüşüvge yerli falciler keldiler. Olar ananevi ama aktual meselelerini seslendirdiler. В основном или во многом зависит решение вопросов от активности граждан. И данные активные жители этого региона проявили свою активность. Я думаю, что те вопросы, которые они подняли, мною будут взяты на контроль. Toplashuvdan so'ng Albert Kangeyev meselelari olgan obyektlarga yetib bardi. Jankoy musulmonlarni endi 20 yildan beri diniy inshoot uchun yer olib olmaylar. 36 bin odam yashagan sherda tek bir jami bar, o da shimda ta'mir etiladi. Сейчас у нас на крайне города мечеть стоит, многие не могут ее посещать из пожилого состава населения. И мы хотим им облегчить и сделать непосредственно в городе мечеть, чтобы им легче было посещать и совершать обряды. Баштан Jankoy memuriyeti şehirge kirgen yerde damarta ayrıldı. Karşıda keşişhane ama vesikalar öyle berilmedi. Bundan gayrı da uç damarta teklif etildi. Onlardan birisini seçmek gerek edi. Cemaat Первомайская sokağındaki damartanı seçti. Bu yerde 200 adamlık cami kurmağa niyetleneler. Nevbeteki obyekt Jankoy rayonun Kalinovka köyünde 40 kvartiralı ev oldu. Çok katlı binanın bir yarısında adamlar yaşaylar. İkincisinde ise yok. Evleriminde kapı pencereler var edi deyler. Ama vakit geçtikçe bunlar hepsi yok oldu. У нас газа нет, во всем селе есть газ, у нас нету газа. Evinin yarısında adamlar yaşamağını sebebinden yaşaganlarga da gaz geçirilmey. Заказали на него все документы, и потихонечку дом переходит в муниципальную собственность. То есть все это делается, но не так bыстро, как бы хотелось. Eğer yarısında adamlar yaşagan ev toplu şekilde evge çevrilse, yani ikinci yarısında adamlar koşurilse, koy şurasında nevbet yok olur. Bu ise Jankoy şehrinin Proyezhaya sokağında kuruluyatkan 82 kvartiralı ev. Çok katlı evni tap 2017 senesi tıklep başlandılar. 4 yıl devamında 3 dış hizmetçi denişti. Olar o'z ishni yaxshi becermeydiler. Bugün vaziyet yaxshi tarafga denişi. Şimdi obyekte 8 işçi çalışa. Olar gelecek binanın divarları için karkas tikleyler. Bu yerde elektrik olmağını yekani meseledir. Onun generator vasıtasının yetkizeyler. После общения с руководителем строительства у меня сложилось впечатление, что этим объектом никто не занимается со стороны инвестстроя. Сметы недоработанные, электричества на объекте нет. Хотя выполнены все электромонтажные работы, осталось только рубильник повернуть. Endi gelecek cuma günü Ahmetjet'te Investstroy, Kırmenergo ve Jankoy memuriyetinin vekillerini müşavere geçirilecek. Anda ular çözülüp yollarını tapmağa planlaştıralar. Gelecek hafta Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Ahmetjet rayonuna nezaret ile yetip barmağa planlaştıra. Elmas Ablakimova, Vitaliy Golubov, Millet için.
Шефика Гаспринская ве милей ананелер. Бумевзуға бағышланған Корушов бойынша Хмежеттегі Шревшім Езады адыны ташыған 42-ші санлы мектепте кечті. Талебелер үшін азырланған тедбор Алемінесван адлы қадын қызлар мұсылман мечмуасына бағышланды. Оның бұрынжы саны 1906 сенесі март айында шыққаныды. Кечкен асырда басылған не шырақында мерақлы малюмат Султанеси Такаеваның левқасы. Какие у татар обычаи, обряды? 42-ші мектептің талебелерінен Корушов викторина кечірілвінден башлана. Талебелер Қырым татарларының урф әдетлеріні ве милли ань-анелеріні хатырлайлар. Доғры жеваплар үшін арзы мечмуасының баш муариры Лентара Халилова мүкефат оларақ ана тілімізде китап бағышлай. Нариманке, вот тебе тоже книжечка. Надеюсь, ты читаешь на крымско-татарском, да? Bundan sonra Лентара ханым талебелерге 19-ші асырның белі мұхбері Шефика Гаспринская қында тариф етті. Алеминисван түрк-мұсылман алеманды қадын қызлар үшін ilk мечмуа еді. О Қырымда 1906 сенесі шығарылған, тек Қырым татар тілінде нешір етілі еді. Оның баш муариры Исмаил Гаспринскийның қызы Шефика Гаспринская еді. Алеминисван эрафта чықа еді. Журнал сайфелерінде ев хожалығы, ел япмалар аққында мақалелер, белі қадынларының тәжіремиялы, башқа миллет векілерінің фаалиеті, қанунлар ве шариат бойынша қадынларының ұқуқлары ақта малюмат нешір етіледі. Шефика Гаспринская Қырым татар қадын қызлары белгілі олмасы üzerinde çalıştı. Мечмуа насыл büyük роль bu bizim kadın kızlarımızın hayatında oynadı. Ve evet Şefika Hanım biz bilemiz ki bütün Türk kadın kızlarının hareketinde doğmasına büyük hisse koştu ve bu dergide evet öyle bir büyük rol oynadı. Talebelerini Şefika Гаспринская ve onun anası Zuhra Akçuryan'ın unikal feslері әрете қалдырды. Бақчысарайлы нағыш ustaları eski fotoresimlerге esaslanıp, olarının kopyalarını yarattыlar. Олар tekrarladılar. Örneklerini sonra mıhlama şekilde yaptılar. 100% kopya yaptılar. Talebeler baş kiyiminin esas incelikleri hakkında da malumat aldılar. Örnekleri hakkında, tusu hakkında, mesela tusu mor olsa bu demek kadının tusu, kırmızı olsa bu yaş kızın tusu. Bizim devrimizde Şefika Гаспринскаяның решмелері unutulmaz. 2010 seneden başlap kadınlar için arzı dep adlandırılgan yanı mecmua derç olunub başlandı. Anda Алеминисван mecmuasının muari siyaseti saklanıldı. Rubrikalar bu kadın kızlarga tarih hakkında, milli urba, milli aş, belli kadınlar hakkında yazamız ve gerekli vesikalarını hepsi böyle bir kadınların meraklangan aktual öyle bir mevzularını көтереміз. Корюшов тақдим наменен екунленді. Талебелерге Алеминисван мечмуасындан сайфелеріні, Шефика Гаспринская ve Zuhra Akçuryan'ın fotoresimlerini gösterdiler. Султанеси Такаева, Максим Турчев, Millet için. Ярымадада bu yılның yüzüm mevsimine hazırlık başlandı. Çalılar pıtalıvı ve çubuklar komuleva, yaxşı bereketinin temelidir. Barıncılar olarak Bakçısaray rayonu Kışıne koyunun agronomları işke urulundılar. Onlar endi 9 gektar yerini hazırladılar. Bu yılı Kırımda yüzüm bağlarının umumi meydanlığı ne kadar olacağı hakkında Nevbete Kalev Hamas. Техника шаматасы яққан көнеш ве онлар жеббенлерже юзум чубуклары. Бақчысарай районының Кишине көйінде филислеріні көмі башладылар. Бұ қиыныш. Сачылувда 6 адам чалыша, күнде олар 10 бинден зияда филис сачымақ кереклер. Ирина Шманько агрономия асасында 15 жылдан берлі чалыша. Осишыны енгенлікнен бежере. Айтаки, ершей аваға бағлы. Егер дым олса, арекет явашчаула, егер құру олса, элбет тежже. Бұнен бір сырада ерішчінің өз вазвесі бар. И если, допустим, грязью забиваются клипы, вот они идут у нас, то он их очищает, чтобы мы могли спокойно класть саженец, и он садился в землю. Была ровненькая посадочка, чтобы не было выпадов, чтобы все действительно было красиво, аккуратненько. Бірді мартада 20-ге яқын адам ве 2 трактор чалыша. Олар енді 10 гектар ерде Мерло адлы юзум чештінің филислеріні сачып чықтылар. Бұ қара юзум. Оа шведесерт, емыш ве мейва түслері или қырмызы шараплар үшін құланыла. О бұтын дүнияда осе. Ве жиылған берекетіне көре тек Каберне Савиньон адлы юзумден арта қала. Площадь где-то 17 гектар. В дальнейшем будем продолжать. У нас на весну этого года запланирована площадь посадки 350 гектар.
На предприятии около 30 сортов винограда, разные технические сорта для переработки на виноматериал. Умумен Кырым аграрийлері бұл сене 800 гектар ерде юзум сачтылар. Закладка также идет параллельно в других районах. В основном это у нас Бахчисарай, Кировский район и, конечно, Южный берег. Ишчилер сачылувнен берабер пыталувнен ограшалар. Юзум тереги жанлы деп сайла. Onun için doğru пыталамақ керек. Пытағанда зарар кетірмемек агрономның эсас вазифесыдыр. Оставляем 2 лозы по 2 почки. Остальное все вырезаем. Скажите, пожалуйста, сколько уходит времени на обрезку одного ряда? Ну, кто как, кто. Я медленно, например, режу, там люди побыстрее режут. Я вот только 4-й ряд заканчиваю с 9 часов. Люди уже по 5, по 6 сделали. Юзум сачылығы кой хожалығында ең қиын вазифелерінден бірідір. Филеслер бір қач қыш, құру sıcak яз айларыны ве яғмырлы көз күнлеріні кечірмек керек. Масрафлар пек бұйық, оның үшін юзумчилекке қол тұтуф үшін бұл сене яқын 500 миллион рублей айырмаға планыштыралар. Бірінші берекет есе 4 жылдан сон жылажақ. Айша Шулакова, Севиля Меметова, Виталий Голубев, Милет үшін. Ахияр янгынчылары оқув ярышларыны кечірділер. Ғалебе Қазанмақ ұғырында 8 тақым көрешті. Әрбір құртарыжысы группаның әсас вазифесі ел нақлет қазасына ұғыраған шартлы айдавжының жаныны құртармақ. Янгынчылар қысқа вақыт ішінде гидравлик алетлер ярдымонен арабанын қапыларын açtылар ве зарар көргенлерге ярдым көстерділер. Мевзуны Мухаммед Зикиряев девам етем. Марш! Бардақалық азрылық ве Ақярдаки құртаржылар қызметінің қадимлері әнісаз вазифеге кечелер. Шартлық қазаға ұғыраған адамның ве айдавжының жаныны құртаралар. Ciddi gidravlik aletler kullanıla. Makas, kapılar, açkan şeyler, gidrotsilindirler. Böyle aletler olmasa ve kulade vaziyette çare tapmak ağır. Pencereler maksus kalkanen sındırıla. Zarar көргенлер muqaytlıqnen çıkarıla. Endi ise maşinanın topesi kesili. Zarar көргенлеріні ятхан шекілді янгынчылар машинасына ерлештірелер. Кенеде мұқайт олмақ керек. Янгынчыларының әрекетлері тез ве кейфиетлі. Yol нақлет қазасы оғраған шартлы айдавжы ве yolcunun сағылығы бұңа бағлы. Победителем сегодняшних соревнований стала команда аварийно-спасательной части специального отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополь, которая будет представлять Главное управление на очередном этапе в городе Ростов-на-Дону. Необходимо отметить, что подразделения реагировали на дорожно-транспортные происшествия за истекший период 2020 года 45 раз. В результате было спасено 11 человек. Bu senenin başında Ақяр boyunca fevkalade vaziyetler vizirliginin mutaxassislari tehlike işaretini eşitip 40'tan ziyade keri yolga çıktılar. Muhammed Zikriyev, Millet üçün. Ақярда Улы Ватан Дженкі деварыне айт геме денізінің тұбынден көтерілді. Торпеда катері карантин көрфезінде тапылды. Евелка Сардаанда Қара деңіз флотының гемелері ерлешейді. Геме душманларының арби ве нақлет гемелерінің торпедаларынан қырмақ үшін құланылайды. Тапылманы реставрация етіп, музей комплексіне кешірмеген етленелер. Иште яқшы рішмелер үшін бақшы шетілген машиналар. Бүгін Қырымның МВД ве ГИБДД хадимлеріне яңы машиналарының анықтарларыны бақшы шеттілер. Бұл адамларыны оператив қызмет фалиетте ең яқшы көстергічлер үшін сечіп алдылар. Более нақлиетте құқырчалайжылар өз вазифелеріні да семерелі чезерлер деп шандыра жұмхуретіміз бойынша ішкі ішлер везара. Хочется сказать особую благодарность сотрудникам ГИБДД края за ту огромную работу, которую они проводят по безопасности дорожного движения. В кратчайшие сроки совместно с Министерством транспорта и строителями пустили в ход пост ДПС ГИБДД современный в районе Керченского пролива. Поэтому выражаю уверенность, что и впредь ваш личный состав будет образцом выполнения служебных обязанностей.
Yollar, kanalizatsiya ve su akızılıf yoqluğu Boğurça ve Hoşkeldi kasabalalarının sakinleri endi çok yıldan beri böyle meselelerge rast keleyler. Bu so'larni çözmek için Devlet Milletler Ara Komitetinde toplaşıp geçti. Hakimiyet vekilleri, araba yollar hizmeti Vada Krıma, Musisyanın vekilleri ve yerli falciler muzakere geçirdiler. Ama Kuruşevge Ahmetji şehir memuriyetinin vekilleri kelmediler. Albert Kangeyev ayta ki yaxşı neticelerge erişmek için her şey yapılacak. Şimdiden tedbirler planı işlep çıkarıla, anda konkret çareler көрсетіле. На проблему этих жителей однозначно обратили внимание. На эту проблему должны были обратить внимание в первую очередь городские власти. Но коль скоро это место компактного проживания, то комитет здесь не стоит в стороне. К сожалению, сегодня на наше совещание не явились представители города, которые могли бы дать компетентный ответ на поставленные вопросы. Мы сейчас будем выяснять, какая причина, и, соответственно, реагировать. Bu Kuruşevni keçirmek niyeti Devlet Milletler Ara Komitetinin rehberligi mikrorayonga çıkış ziyaretlerinin yetip barganda peyda oldu. O vakit fevral ayında sakinler nasıl ağırlıklarga erkun rast kelgenlerini gösterdiler. Ahmetjete 8 mart arifesinde bayram nakliyeti reyske çıktı. Tış taraftan trolleybusni bar çiçekleri ve hayırlavlarının içerisine ise hava topları ve plakatlarının yarıştırdılar. Dülber hanımlar için böyle bakşışını Krım trolleybus idaresi hazırladı. Halkara kadın kızlar gününe da nasıl sürprizler beklenilgenini muhbirimiz Ayşe Şulakova bile. Masmavi zemin üstünde nazik pembe tüslü çiçekler, bayram hayırlavları, salonda ise hava topları ve plakatlar. Ahmetjit yollarına bugün çıkan trolleybuslardan biri tamam böyle yaraştırıldı. 8 marta вас! С наступающим! Glamur nakliyatının dümen oğunda 40 yıllık tecrübesi olğan Aydavcı Natalya Bartaş. Приятно доставлять людям удовольствие. Приятно их вовремя привезти домой. Люди благодарят очень часто. Bugün onun iş günü başkaca başlandı. O aydagan maşnaga çıkan bir yolcu hanımga hatıra bakşışı berildi. Mart'ın 8 gününe da birkaç gün var. Lakin Kırım kadınları için bayram muhitini bugünden yaratıp başladılar. Очень хорошие, замечательные. Красиво. Да. Даже какой-то радость. Нам нравится. А подарочки? И подарочки. Спасибо вам большое. Очень красиво, неожиданно, красиво. Создает праздничное настроение. Напоминаешь о праздник, если ты забыл. Очень нарядно, соответствует сегодняшнему дню, праздничному настроению. Всех женщин с наступающим праздником. Добра, здоровья, радости. Таких же солнечных дней на весь год. Очень красиво, хорошо. Мне очень нравится. Вообще люблю на троллейбусе ездить. Новоромановка Загородный adlı 5. sanlı Ahmetji троллейбусы bayram reyske çıktı da iki boylu araba Aluştada ve Yaltada katnay. Для уважаемых наших женщин в 7 и 8 марта проезд в данных транспортных средствах будет бесплатным. Böyle bakşışını kadın kızlarga Kırım trolleybus idaresi yıl hazırlay. Ayşe Şulakova, Arsen Fukala, Millet için. Kırım havası sıcaklık boyunca rekord derecesine yetedi. Tunyavan hava harareti 28 gradusqa ko'tarildi. So'nggi sefer böyle ko'rsatgich 95 yıl evvelsi qaydatilgan edi. Bu haqda Kırımның Gidromet merkezi bildirdi. Sinoptiklarning ma'lumotlarına ko'ra, yarmadada haftaning sonuna yaqinliqlar olmayacak. Termometrlar 20 gradusdan aşağı tushmayacak. Şimdiki dakika bu epsi haberler kelecek yayınımızны 21:30'da kaçırmanız. Hayırlı akşamlar.